Kipreo gisni kiba kadong ani tofi kaba kum sotan use ma. Kade ban pelek ya cinture ka jomble gisni kiba kadong. Takara usong pi. Kade ka medicine to antichrist gan operate ban haki chat. Nama senong gilita wa nget ya cinture jomble pa ko la kala bunget. Ni la do ya ka free will ya ka free choice begitu. Ni dia kita kijing penting ini skillnya di baklawan berbakti lagi on balance non hai dia hani pindo ulum jidat ngadai kita disnong tang ada bagi pendap jing pen baptis kim aja kawat tang mandap lek maka kendo kali ka trasnong bejoki kan bagi laklet ka pada kau ka kendo kali ka yu bisa coba kali ka ksot kala kontrol lapang ka kendo ko play wa ay na balepi mentai ka kendo habian dengan bisa kita kedor mi ofristo ngai snei pan ba ni snei ba kado ginting man shakibla na mar kala kontrol de ka ksot daga mai Allah da ni pen baptis ngin do lum jingta ima kada ngille ini sayo yo jakai mana bale sekarang itu begini gue undang pastori belaban aja kai via benar exact ke personal relationship ke jong fiber benar. Ala ialap yang kita ni kisah ke waktu undang ke borso. Pas sakai ke pas cilo ending hite penrung bayi kita berwangan yang cinta jong benar. Takkan ke Bible ke mahambung ni iwe petras sama nong ke kapan yo ke cing bisa ke sedang haka perfect. Judgment ke jomble kan sedang akan jaga ke bagian tak ke jomprai kan sedang akan dibreo kibayale ban ya ban belep ke jomprai ke jomble kan bisa ke jomble kan wala begitu dibreo kibayang ban ya ban kang dibreo ban ngep ke jomprai ke jomble kin wanra ke hukum breo bape ka hukum jomble kin berat sekendong. Takkan song ni vilas sandia pohon kaya ramu aku ni. Penlen jika sensu komno te. Rada ya kabadai ke jomble, kading ke jomble, kaburam ke jomble. Kila aweng lot berkat sekenong. Pilih yang lain apa yang tu? Yo. Rada kabadai ke jomble la remove lot berkat lem tu. Kerana kau aweng nak cinta kau syarkai tam ke urusan an kisah kau kado. Takkan nak kini yang keren kubur kini ialap begini, kini yang teruk ngelapas kata kerin ayu, kata teologi ayu, ialap kini ialap kum kita kerja mensepe, kum kita tipe yang mensepe kau, adi engkau kaya di syasau sedut ada putaru bukan nak kata ayu node. Jongi lagi hek sang di syasau sedut syukur darbam hantam dari isu. Kini ialap lagi di sini kita kado pada tuvi, om don suri kita keren sepang mensem jomble. Takkan orang dalam meeting, mau agak meeting dulu meeting, kado kiarai peramaki, nyim dai di banyak nget yang kecil tu jomble, uksur ulah ada berong apa pun, uksur ulah ada biar apa di sini kita kado, ngaji dalam ini kita ngom, hari di sini kita kado, lalu nyim dong kecil kita baru play, kali kita mensim memankan one day, sekarang ini boy, uksur jompai kecil dulu. Baru news yang pikir kisni kita kado, banlet ban penlem yang kecil orang siap jadi wepa. Sekarang kali kita hap sim serius ba, saya sengaja repeat biar. Kini kisni kita kado, lada pemiat baru mensim jomble, lada pemiat pabat genting ke jomble, uksudon penangkap kini kisni kita kado, banlet penlem yang wepa bersyakat belai orang siap. Bila berang awak bajang hei kau kata ngapip peci penpau, kalau ada dong berkat pasang menriu, kabar kau ni, hari segi kita kado kita gibreu, usah dan uang segi kado, on penon kami, on aigi yang kecil ai, ban ialap, ban keren penyel play, sedanun penslay yang jom kijen, pindah hari ni kau percaya mentari. Kita gibreu bagi dia agent kita usatan. Kita usatan ulah ai kita kecing ai.
ban keren ben play ngam keren star ngam keren tam check na ka scripture ka kum ka kting ka play ka Bible kong usada wan ai ka gift ai ka chinai ban ya ban ben ni ka chintura jong seboko Kibro gilang berkata dawan utam mradkhlaw Kristen ler kon meeting habo polo ban microphone nong ngade mradkhlaw simine no ba nam tangan on ndang ukso dalam dei ro ba bi dun le bi ado kata-kata pikin zaman Simeon kumjaman Simro hagis nyegi ba kado penom la Allah unen kamtoy ni no bang mradkhlaw ladang minang ban careful nyum shraiba ka Bible ke tuan hakper eden senyo dawan suka wadu jisu ba shajret sau pobet sau posni kataro la yalam no men semako chomble unu mradkhlaw dangan hariklaw ban suka yo jisu ngibat ba jon doi sianga ngam kwa ban dong jebel soi sutim tanga ngam kwa shoba mo bagi cinge kinwan bagi cingele kinwan kanus ni pila doi nabaru jisu kalau doi sau posni rodang sa syukur ba doi ngam kwa syukur wan di posni ugul baru kwa belong tam ka Bible ke to wadu jisu balairam no mensendu play sapomet sab singi doi at the end ka ksoi kawan panele ban syukur yo jisu takadaw man ngani topi ni gisingi ke bakado kawai na kajing hikare ke bosata open slate yang kijong di brejo ni gisingi ke bakado pan yala pan bakala ya jingtre ke jong sibok habong kamen sim ke bele percaya Kristus ke kete ke jong play takadaw na kani kamen sim karung hanga barapi teng ni snow maladang ni jealousy ki breu gossip ki breu bishni ki breu ni snow ko bagalong ba David tamae kani ko satan ula yola ban to no ban lutu na ka chikem tunga tofi wei to yak jagor wei to Kristen le wei to mradkhlaw chipen bau kan al kindai ka Bible ka batay ne utaw yak jagor lani utaw antichrist lani utaw Kristen le unday wei ka Bible kom unday sentiment uban syukur ya ka pertai porokowe tagalaw piwat kop yu satan soba nai fasting tang lai sni fin kop lo ya ksut nai challenge hino yu ksut daga jingem to biwat kop ngada ngalam dara wat kop pim ya karang ngi ksut ka jim to fi kinwan kirang ni bakam red pinam jok kinwan kirang ksut ni bakam takan jaksi na batia kiksut kidan laga jong karang baru dia ni orang bersekitam nak ke Bible kom udah sentiment hang ni sentiment check Genesis uang dia sentiment bersyukur ulah syukur na dua besar Baka Bible ka describe kum ni yun sentiment latip ruyu kum tau kpa chong ke tiklam ler ngalapet Genesis hado chimpen pau ngam shem babun ki breu jong play kin kop yu satan pim tip ka jing klan ki jing kre jing ksot elu ka dro ngani tu ngani ka wei la da pimong ka song fi tambah ada umdon yu jisu mentang ngila ada biam na do manusia thai la da umdon hi ka keteng jisu ngila samu yang sentiment na do manusia tak rawat ko wanak sa wanak mane wanak ko wasarok la da umdei hi ka keteng Yeshua ngila yak lot barakat kane ka plan ka do satan ban kontrol ya ka church tagaraw ka Bible ke thugum ni hat church ka Bible hatu ka kalam long husian sumar bhan mar blai ki suri ko sne lambrot ki
wan kini yang apa? Kabible ka itu ko unwan ko musuri na maruksud jadi merat kadang yang mradkhlaw maksud jadi merat. Baru ni merat udah laga jom kecing terwa ke semua yang ini kan dengar. Kalau pipet logas kan pra-pra ke Bible kom kan jauh no wan ukun breu ke jaman asin hatu on shanem kita kecingnya apa? Namar ondau no mradkhlaw on wan kawai ba on kita kade on kita yang kecingnya ke jompi. Baik mentah hajing syakri boleh kakta nem yang kecingnya ke jompi lada kinong yepi wan pen baptist. Kadang ke decision ke jangan jompi depan body Jesus. Kadang karai ke jompi depan body try. Tambah keradaan karun tementang. Pinam kau nak bosan operate utrikam. Kita dan bayar dia. Kita mulut dia pergi kepada ilang ke jompi barukan. Kita usai pergi bahasa kembali. Sekarang ini tu pergi. Kau nak berpenting bagi mereka mensim reu. Kasdang bantrikam. Dia nak bisa kembali. Kaya tingko bagi cingat ke jompi. Anda kalakta yang cingat. Hantar pihak sioto. Kau nak pihak handle. Nama Bible kalau ada om. Kalau jiaswa kata. Tanah akan jiaswa ke jing padin jadi pamit. Bible kasai hanga itu ifi. Kani itu ifi kam belum normal kani. Kani kan lembar mradkhlaw. Kebawa kontrol pandang dulu bersedang. Kau nak penjengai ifi nak jinggai bersisa ke jompi berulai. Ngalai pun bak gibru gibayat daun mensim. At the end anda kia tiko bak kejingai kilenok yang kejingai ke jompi. Mensuaga bagi nanya tingkau baru mensemukut kiperwa. Hadin terlayan makiru kina girilang kinong kam. Kani ka jingkalan kani ka jingkalan pelit kam daiso ka jingkalan kisompai. Kaba kado ngikut aga jingkalan pet yang mensemukut. Deny lah aga jingkalan kisompai tuan. Takarau hitin leham. Man kijing syakri kiba handong nuru. Om baru ki dailut jom boleh ki suri ki wandi kapol. Wala kapol ke jisu. Kan mau jisu dang yalam kini ki suri ku sri lapor ki wandi kapol. Ban challenge you jisu. Ban yale persa. Kamen sim antichrist. Kani kamen sim yale persa yo Christ. Kamen sim ke balap tipe ke jingsisa on track pendem. Kani ka rule kani ka sensa. Uneu de wai nomor reo. Uba kontrol yang di charge hari ini bukan. Sekai bangan itu. Namar ka Bible ko ang gumno unwan. Ka Bible ko unshim yang kajaga ko jomblay banrong ka temple. Banle blay ang ka Bible. Unwan ko mo preo unle blay tambah unde blay. Tagarau mangapa lo pigi di sini kita kado, ni hablom kita start kita siampan apa, wana mepetan pajak pelan sangat kado chapter clear labiang, enough is enough labiang kado, mendaga de gaya berkapor pihak bandie bancet ban perpet yang disebut, markumno de suju trekam operate uterwai nemban resban rependeu, kini berpintina itu yang cingat jumpi nomor. Kita guna operate nomor 666. Kemudian yang wan kita kasih pun ayah pintar menselangkan. Hadu berpintina yang jingit kita mungkin. Pila karil pa yo nomor mradkhlaw. Panam suwe tak ada jisya. Nomor kabagal ada kasih masih. Kabagal kita kemudian ada on one bersyukur. Kami sem jauh setan kali mensim bersyukur gitu. Panam lagi. Nomor kali kami sem kalau yale percaya Kristus sama Bible. Nabi barakot di bawah nahaga dengan mit. Kau belum bina bagi way. Pan kajing start nomor sim jumlah lagi sini bukan. Maka Bible kalau ada orang apa? Kami sim kau pelaku Kristus wan hagado. Kami setiap jumlah. Penjelajahan mana?
ngani tu fikan kani ke siale mentah taman pelong normal ki bermo kam de jitra jomlei sange ban pen baptis kam tam ta kada boleh gitu jingkel ku kani yo jemplan yo jemplan kan ma boleh ka ba de jomlei ngim tre ban kongo ka rul jom ki pre ba penyata ka bala ngi tre ban kongo do jingkel ku ma no bamda people you boleh ne ka babil kong long bala tem yo pre wa shanya o pre hey, kecingin pergi di sana tu, Bynta ada yang dong kecingin kita strong baru tu lagi di sini kita kado, film tip kita agenda kita sultan di bawah rekam dan di sini. Nanti ialap yang hingga kita kecingin sisa, nanti sekemat kimi kita virus, but kimi kita vaksin, kita baru kita naik vaksin tang sebelah mana kita yang nak pergi. Hablut kesenyo, pil kini try kanser, BP, tak boleh jauh. Mission kita sedang itu isian mas tahu ni. Kamu nak operate dah kan masuk kaya. Nangan ay example long no vaksin. Pina maksud pada vaksin syai ke jinget ke jompi ke don. Ladam ay vaksin hanayam nginyim ay vaksin nginangin ni itu benda. Pilih ke ni lo. Syai ke jinget jompi. Syakri mulai atasnya kan saja yang kena seisin sampai ba ega makran kadon ka agenda wa arzar lai ba mensen mulai keren ngalaisin kan nawan mensan ne men me na plala yin bioslo jumai mana bioslo sande jumai beti botu jumai bawan men me how to climb up on jumai mensen mulai keren nga mensen mulai keren wa umne me pendap no banyalam igni ga ya ke bakado marga jengwan tu nak raja dan bos hake klimat bawa uji mai try keren ni bawa dan bos nano ke vi ni woi lada pimian no ban berskan dengan jinget tu vi mental lalu pan lada pim sedang no mental lalu pan pim sedang ustaz tak boleh ada bersyukur lepas Baga Bible ka penskam kami sim jauh tak boleh percaya Kris kalau ada dan lepas minta kepenting gibru gibui dan nyawa anti keras seluruh dan anti keras hai itu badan neru selang penom siam hero penom lab hero hai itu uksud syukur soalnya naya kecingit kecuali until deny itu dan deny terlalu seorang video kalau senang mana orang kau kibala man yang agak tinggi Bika mau mensaning apa kita mau bi katunut upai ba Israel kimanut panrung hagating detang lain ngor sedra mesaka betingo giwe not anda apoi bantas jinget sami keting syakanung di belum syawal boleh berokah siapa kup sulis ni lapor tangga jam kup kanya kastan tangga jam nda poi kan jinget bersisa boleh tunjui ni keting milot kisah berokah Moses berpikir tentang Bible, spasnya punya gospel, au dua, spasnya punya dan kedua balanya tamprangut. Tak kenal ni kisni kita kadang orang pinang kau, naik persang mulut pan ialap pan kalau mau di hidup pinang mulat. Jesus lah dan dalam ni ruang mulat, kibreu kita orang kejauh kerai, sampai tu pinang kau. Number 666, kadai kau will, kadai kau mon kejauh kejauh. Kan sebab kita katakan choice kacau-kacau. Uni one berpenbor katakan gamon tu fi benci. Tak kau ni skip kado manom yang ni kowe dengan jinget yang kecing sangat keren. Lada pimdan yu jisu di skip kado kecing ni masih cap pinya hasan. Kak sud pinya tadi kan ai pam lega kali. Siat ke klik lagi jom. Siat ke tepi macam. Packaging accident non-stop ki violence usually ki bomjani si bakado ka pressure ka berthe paro we ka pa kene ke paro ka ga kilo berkon sakay di ka object sai o ba nga dengan doa yu turai bersai penbaptis dan penbaptis pinang object sai o play no bersai until na bishe ka senjaman le kibiro nga object ba la no play juba pinang i juba la pinang pentrikam ya ke Jubah lalu boleh man keren dengan le kecil penbaptis. Lalu pinam le pinam ini jubah. Ini tu
ngasing sim baptis sa kapor kuno. Ngam ab hadon nang alandon gijin bulan masni. Oi, you bro what job you can sing le minon. Kom men met nganan bikia, kom next day nganan sim baptis. Mentang alamun no. Nganan tu vigidon ge ba balai ni sakut aju sa gible, aju namar balai. Nyem poju ataupun nyahaban shoes panim sisa na ka pra. Ni tin sa pala ni nang ngelam maktik sa balai. Boleh ha Bible kaksa umro yones kong kalenti shabren kam dei ni pastor gi evangelist lani kapalang boleh belang pras kapalang kong kalenti shabren dei tang lo ukres. Bila Yosua ni kakitin dengan kami. Rada pidang penek dorot kana ka shompi. Namar kamen sembele pasayo ukres. Kade kamen sendo ukres hamner. Udah nomor Henryo. Lani kasi siya udah nomor Henryo. Deny ya kasi niya itu. Saya dengan nipit biar. Anda bila poyo pot bersakit lagi. Aduh kin kot ni biar yang normal kumasa kot ni Yesus kalau fake yang jingnya tu bi.